Mfethu awufethu ngikhona mangithi ngiyangena estage ngithi hawu lezi ihlathi hayi ngangizwe phela lezi ngiyazazi kahle hayi bafethu manje ngiyangena stage ngithi lali ibhala ngoba ngiyalazi nje hey hey lokwaba nje kodwa yazi into engikhazayo ibukani bafethu ngizana nibuka imkhaba yethu mina wami umkhaba uthe ukuthi kuba phela owakho usezantsi cha mina nganza kwethu angijana kuba nomkhaba ya pho wani umkhaba lo hayi wawungenawo nje axoshwa ukhosini ngala stress ngase ngithi nje manje wasekufuthekisisa wena imawubuyela emzimbeni wakho uthi uyawuvika ngokujima awu kahleni bawe uwalujani ngijani awushembe akanitshela apha amantombazana anbuka uthi njani manginje yazi amantombazana athi njani athi ngichapi ayikho lapho wena ushada njalo ngolesihlanu lalela phela ngiyintandane mina ngifani nani baningi kwabo mina ngedwa ngisho ngashada ka-10 kulungile kangaza kwethu khathithe kongobe akuxhabule nemne wethu ngoba kunjani mfowethu kunje imisebenzi yethu yelama lensizwa amagala lensizwa kana istriker nama winger kuyenzeka iwinga ikhona amagoli amaningi ukuthi striker hayi usakhuluma ngama-winger hey wawina okuyi-pirates hey hayi kahle bo kahle kodwa sinandaba mana kodwa sinandaba ngaza kwethu kunje imisebenzi yethu abasiphaphela ngawasiphapheli sawuvala lo mcimbi okay mala siyitho baba le into abashisi bempepho akasakholwa usethuthele no DJ sethuthele DJ siyatatalaza la awu sisabingelela bakwethu khona mthubazi manje singakayibongi awu kanjani kodwa bakithi mana kusakhitha amathwasa singakayibongi bakwethu ngiyabingelela ngokhathide ngangoma makayithi sizidusha ngoba sethu ukubekethula ukubasebethu ngabane Ingabana bekhudla bethi khona into bagcina amashathonza qede bashila onina iyeke mama inkomo ethanda khona inganawe wayiqomela nje ekhaya kithi ekhona la kwanongoma hayi le la kwanongoma lapha kwamadlakazi mana uyazi ngingena umsakazo lo umuhle kunami umuhle kunawo manje niyapha stress lapho Nkosini mangasho ukuthi ID nje obihlathi zingaka ngeke ivaleke ivideo zihlathi nje